Okupili smo se u dvorani osnovne škole Ljudevita Modeca u Križevcima kako bismo sastavili dvije malonogometne ekipe koje će igrati na dvoranskom turniru u Križevcima. Zakaj ste vi na klupi? Da bi ti imao kaj pitao. Kaj nije neka sparina baš, a? Nije, uopće. A zakaj ste vi na klupi? Tata mi nije dal da igram. Nije mi lako. Ja sam spreman. Za nogometni Lijep pozdrav iz Križevaca, lijep pozdrav iz Hrvatske. Croatia Fermoj se vratila i igrat ćemo malonogometne turnire u Hrvatskoj. A za prvi turnir u Križevcima imamo dvije ekipe, Gračina Boys i Croatia Fermoj. Na ovaj prvi termin došlo je 18 igrača. I odmah bih se unaprijed zahvalio svima koji su putovali da večeras budu s nama u Križevcima. Jer ljudi su nam došli iz Zagreba, Bjelovara, Koprivnice, Sigetec, Virovitica, Sveti Ivan Zelina, Križevci. Nadam se da nisam nekoga zaboravio, unaprijed se ispričavam ako jesam. Nije namjerno. Evo, znaš kaj je teško. Nije mi lako. Sastavili smo 3 ekipe i jednostavno igrali nogomet jer smo se tek upoznali ovu večer. Gospodine, a zakaj ste vi na klupi? Tata mi nije dal da igram. Zakaj ste vi na klupi? Da bi ti imao kaj pitao. Za koga ti navijaš? Za svog tata. Matija. Di je Matija? Matija, javi se, Matija. Kaj nije neka sparina baš, a? Nije, uopće. Zima je. Ovaj gospodin je danas najveću plaću zaslužuje. Čovjek snima cijelo vrijeme. Hvala gospodine. Iskreno lijepo je biti u Hrvatskoj, igrat nogomet napokon u Hrvatskoj. Ime je Irsko, FC Croatia Fermoj, ime pod kojim smo igrali u Irskoj, ali sad smo tu i idemo u nove pobjede. S nama je ovaj gospodin Ronč, onaj dečko koji zna dobro tetovirat. S nama je ovaj brzi dečko Fabio Kovačević, brat od našeg Franka Kovačevića. Franko je dobar i brz, ali Fabio je brži od lopte. Imalo se za vidjeti i par lijepih dodavanja i akcija. Mislim, znaš da je teško na početku sve to. Nije se nikoga štedilo. A igrači su se lijepo nadigravali, pokušavali gurat jedan drugome kroz noge i još svašta nekaj. Da je ovo prošlo do kraja, svaka čast majstore na pokušaju. Sastavili smo 2 ekipe. Ovaj tjedan će igrati jedna ekipa protiv druge, a ja ću sve to naravno snimati i pokazati. Još jednom velika zahvala svima koji su došli, svim igračima koje smo odlučili uzeti u obje ekipe je javljeno kada dođu na sljedeći termin. Ako im nismo javili, ne brinite, bit će prilika već. Ja sam spreman. Za nogometni